Sai fo manuel ne fo esa lua Samoa ai o Tala yo Vaifanua mai pia. O le au onanga whaiwhai pēr le Samoa Entertainment TV. Hi, boy. Congratulations. My imitation. Yeah, we're free. Yeah, free. Sam. Yeah, I know it's the appropriate time now for us to come here and just to acknowledge the public and also acknowledge the Talasanga, Leilua, I may say for you tapo inga Samoa. Olea ua tuina mai ia le decision for le sentencing le na whea nei a mesi fo e whai unga le tamaitai lo ia le tamaitai Pamasino ia ua uma ua mai a fhoi ua mato free uma. I miss a lot of Sam. Sam is out today and it's a huge achievement, Sam. Yeah, la mona I fo ele fa tsai ma fa ngai tia. Wa mai a fo yana ai wa mai ya le sentencing le sai le sa tu de lana ono fo va ai ya lo ka va umalanga no fo va ai ya na conviction. So I'm discharged without conviction. I olenganga lava ia Samoa, olenganga fuitai. Kasi Leilua foi sa tau mate lava po le la sei unga la so. I after that ole sona uma mea uma. And we are just grateful that le sisi upu anga ia lava sisi upu lunga tu ole fafitai. Ia e failo atu lava Sam is ready to go home, to come home tonight. Sam, foi so kala. Mole kuala na mafakele ya Samoa. Sera ku. Pakengara uma kofele ku ala yo ku kapori na makaro moa. Ani sisi wa ina. Sofa na. Sabala bala kile o somo kausan. Ia ngeiwa. Ia le ku le ngalelei. Mo iri kan fali ali mawala mai kumatai famsino yo mo fai kalaya mo kangi yaso ya kasi makofa fini ya mesisi ko ruo sa tengana bokusia lawan mafukanga ele ko nga le boli ko nga tai mo Samoa ko ka poinga wo foi mai masang yo ko mau pengar ko ka poinga sa pengar ko kalomai boleh nak maafkan kil ya ko Samoa ya la tu ka sanga ko sa tenganga ka po ia ni maku pamsinga ni wai man mangien ni yaso ni boleh aku ala nga maafkan kil le palia masih foi ka peneka ya mafuafua nga tenganga fola wai ko kama ke kainga ka ko mu ni ko finga mia uma mai dia kuah Tengah ia jangan lele como pelo que malus lo famia o tamaelo mo pele lo que de marfa vai facu pole ko sa mo kasi kau ya lenganga kai dia mo le lenganga fa ke Taya Samuelu, faftai. E wheilo ia ile parlemene o Samoa, mo lana whonotanga wha mawina alo ia ile so, lua ono me lua o lua ono. O le fontanga al parlemene le so umai ta wina, o le ano fo ia umai lava no fo o le mota. E wina wha se esel fai pulo le tu malo sa fata lua le fionga tu ia pa le toa. Mai le HRPP mo le fas I fafo mai o le parlemene. Ma mo le mawina I le molinga alo na tu malo le fai ungol vaya so taluai. Peta ia alo ia ila na pa mawaenga mai I le HRPP I le fono le so. Mai ta ele o lo nganga. Vama wala lo atwai. Olea te to fare nei tu malo. A se manatu ro tu atu.
Whamaluru atu. La foi se sasi o lo tangata. A seanga wale tau tamali ia le tātou mawhtanga. Ave ia e nu le ina. Whamaluru tuai pa i tele o le tātou vang whaupai. Samoa, whamaluru atu. A whaina sala se ngana ai motu le fatua i upu mas fatu ngana ale sui o le tu maro sa fata. Samoa ai mlau tapua inga whamangala. O lo Italia Bell taun ungol whaamsinonga o palota mo le whaipule le itu malo whale alilitasi, malo na whaipule le fionga toe lupe po mulinu kuone semo. Ai o le whaipule fau filfilia le itu malo vai maunga tolu, le fionga lau timu ia wele se va ai lea wa ia toe sao wha ia lana foa. Ina ua pa ulu whaipule filfilia mai le palota tele, o le lua o lua lima le fionga tai ali seu. Sua forsui, lau timu ia wele se va ai. Tu inatu lo nei lima i vai lele le nei aso fao me, lua afe, luas fulu maleono. Tau lo suafa, ma fai tau na tau tonga. Wau, lau timu ia wele se vai, te tau tō i le tua e ona le malosi umalaga. Le au wha maoni, tau a veina tonu, e lo tonu wha maoni le malo tu tō tasi o Samoa. Ma o le au wha tonu ina, ma le tatau wai, ma le wha maoni o tiute. E vea ai, se sui usfono le pale mene o Samoa. Soso ni mai le tua i a teo. Alo whaftai ia, se whaasaini le sui maa. O le whaipule leo vai maunga tolu o taati ai nei fo i tangi i le whaamsinonga, whaasanga i lona manu malo. Ua whaamautu mai nei le pulenga o whila wa inga le lau ele le si tia o pasese mo pasi ma taxi i le tunu. Ina ua talo ai nei lana whailo inga ma lau whai pasi ma lau whai ta vale lau pasese la i tipo taxi i le fono le whai ai le tai au le so. I le tau le se fulu le mota sa mo le LTA vai tele. O ta ua pulenga o le LTA o le fono lea o le atala noa ai fuafuanga a le pulenga mo le si itanga o pasese o pasi ma ta vale lau pasese la iti. O le vai aso taluaina masi ia tuai le asosi le stala o le au whai taxi i le atunu. E wheiloa i le fionga le pale mia matalo sanga se fsosoani le si itanga lea utalia. Ma whautua ina i le taitai o le malo na ia o e whaia se wheiloa inga mawhatala noa i tu uma e tataona soa lau pule mo le whaamoe moe. O le taiminei e pule lava le avtavale i lana pasese ao ma le pasese. E iei falta avale e whaamamalu la e o avtavale pe ta ia le o avtavale umai usta ia na ia inga. E o lava i le ula i totono le ta avale o lo moli mawina. E iei ave taxi o lo te e pasese ai afe i le pamukesi e utu. E iei taxi e malamaloa lava ala to walesi i le taimi wa te e le pasese. E iei fo i ta avale le ngata o le palapala o no foa ai o le manongi le manuia sa i tulau. O le whautuanga le fionga le taita i o le malo i le asosio le au whaita avale laiti. Ia whaatala noa tūlanga umai sotanga i le whaale le ia atili o le au aunanga. Mai o le se fulu i le tai au nei, e wheilua iai whai taxi, ma pasi i le whale Samoa o le LTA vai tele. Inisio Tala, o le taamilusanga luna tolu sulfitu o le vailima Malisi International Sevens, le ana sau noi le fionga le pale mia sunga la au le mali e tōpula te vau le watea, pula te vau Forsi Schmidt. O le ainga Malisi na o mai whaatasi ai o se ainga i whialo whani. Na awai sui o uni la kapi i Samoa, o le ngā ruenga le nā ua mauai le tai au o le whailoa inga. Tolu sulfitu tausanga le o staimila i titi il tamu whai mai ngā o le la kapi. Whaaftai al palmia le langolango a Samoa i uni uma i le atunuu ua tau wai le whaamoe moe o Malisi. Na ia whaaftai a tamata alo uma na whaafai le mai so i fuata alo le kalapo a Malisi i le malo le whaea ea i le ingoa le ainga Malisi lea olo o iai le ingoa tau le leia. Ua tōwhia le whionga le palmia e avea mwhaata mao Malisi. Mai na ia sao noa o iai le whai mea whaata fulu e mana o mia o na whaia le lei. Wa fua iai le malo le lima sifuru afeta la mo le taamilusanga le nei o le tūto tasi. O tūto tasi umalava o lumanai e whai iai le taamilusanga le nei e sami ai le saolotonga o Samoa. Ai o le amngani le whionga le palemia mo Malisi i alo whangia le lakapia Samoa alo whane le uni lakapia lo tātua tunu. Lea ua sauni le malo e whai mea le lei
o uma foi ona saini il malianga ma Australia au mai le 5 miliona mo Samoa. Ai se lau miliona Samoa i le 5 tausanga. 20 miliona i le tausanga. Mai e talo sanga ai mo malisi e tula i mai fo la mele me lo tupu nei i le lakapi i Samoa. Ngai fo il fuafuanga le malo e fausia se fale ta alo fau, se stadium fau, se malai ta alo fau i fale ata, ina ia mawhai o nau foia e le wha se fuluafe ma le sili atu tangata. Ia umane le 5 tausanga le nei, ua le lei se malai, mai mana unia se malai le lei, ona ua tāpunia le alakalapu e pe ona ia sao noa. Maturi mata ia ai, le aunga ia po le sini o le sisi ngā fu alu olu ono, Samoa ua tasi mo se amatanga fau. Ua whaasolo ina toi fo i umausu ngā whono mai atunu o e mamao. Ale ka le sia whaapotaptonga Kirsiano Samoa le umanu le lua mai aso, o lana whaatasinga maasani ai le lau muai malua. Na tamuai i whono le mawhtanga tina ma whono komiti SSE. O le whakasao lo o numera silia ona tangata lotu i le atunu peitai. I le feeling o taitai o NATO sanga fau. Luo ona luo fitu o whaasea ne ai Reverend Elder Palemia tau ili. Ile to finga taitai whono. Reverend Elder ene fatu le sale o sui taitai whono. Mai o le a aveai ma taitai whono i le whono tele o le tau sanga fau. Reverend Dr. Taipisia Leilua o le whailau tusi o le whono tele lua o luono. Ma Reverend Associate Professor Visesio Sanga Whaifi au Samoa ma te utupe filifilia o le whanotele lu olu fitu. O le luna whaa ele neio aso talu na taape le whanotele a malua lu olu ono. Lau Samoa Entertainment TV ma na Tala yo Vaifanua i le nei fo ia solua swapoponga le taimila vale nei le aso a tai au.